салом алейкум дӯстони азиз, гарчанде ки ин навори баъд аз улоқӣ ҳам бошад, ман дар аввалаш гузоштам чангу чунг аҳвола дидед. гуфтанӣ ҳастам ки мегӯянд ки барои чӣ ба бузкашиҳо ба наворгирӣ намеравед. Якумин сабабаш ин аст ки мо дар рӯзҳое ки дар бузкашӣ ташкил мешавад, мо дар тӯйҳо дар закас ҳастем. Бузкашӣ, навор гирифтани бузкашӣ барои мо як кори бефоида ба ҳисоб меравад. Агар ҳамун шахсое бошанд ки рав ба навор гир мегуфтагиҳо бошанд, мо тайёр ҳастем. лоақал аз ҳамун ташкилкунандагони бузкашӣ ман хоҳиш мекардам ки сарпарастӣ кунанд. барномаҳои мо эҳтиёҷ ба сарпарастӣ дорад, зеро ки хароҷоти худаша дорад ҳамин чизам. ана агар моро сарпарастӣ кунанд ягон ширкатҳо, ягон корхонаҳо, ягон бизнесменҳо, ана дар ҳар як бузкашӣ агар сарпарастӣ кунанду мо биёем ба наворгирӣ, баъд ана кадрҳои касбӣ гирифтаи моро тамошо кардаву роҳат кунед. ман дар мадди назарам бисёр як нақшаҳои хубе ҳам ҳаст ки одамоне ки аз роҳҳои дур тамошо мекунанд, агар дар ояндаҳо агар рафту ҳамин корҳо ташкил шавад, метавонанд ки солимҳое ки мехоҳанд аз номи худашон гузоранд, бо воситаи мо ҳам гузошта метавонанд. аммо ҷавоб ба ҳамун шахсое аст ки барои чӣ ба наворгириҳои бузкашӣ намеравӣ, ин ҳам заҳмату меҳнати худашро дорад. ба ҳамин хотир агар рафту аз ягон бузкашиҳо мондем, аз мо хафа нашавед. тамошои хуш рафтем. ба воситаи наворҳои мо шумо ҳам метавонед вақти худатонро сарфа кунед. барои чӣ навори мо каму камбудиҳояш ҳозир мебинед? барои чӣ? барои ин ки кори ройгон аст. ба ҳамин хотир панотон ба худо худтон эҳтиёт кунед. ба паҳлавонҳои водии Зарафшон гуфтанӣ ҳастам ки бо мо барнома карданро рад накунед, зеро ки ҳамин диёру ҳамин ватанро мову шумо муаррифӣ мекунем, на як каси дигар. ҳамин обу рӯи эътиборро худованд ба шумо додааст. шумо бошед ҳаминро истифода кардаву обу рӯи ватани худро боло бардоред. зиндаву саломат бошед. имрӯз бузкашӣ аст дар деҳаи ёрӣ, сана 6 ноябри 2023 аст. марҳамат, тамошо кунед. ногуфта намонад ки наворбардор ҳастам ва аксбардор дар тӯю маъракаҳо, дар ҷашнвораҳои мактабиву халқӣ хизмат мекунам. рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед рақамҳои ватсаби худам аст. бемамоният нависед, занг занед, закасҳои шуморо қабул хоҳем кард. як буз 300 сомонӣ исмат паҳлавон аз деҳаи ёрӣ бо аспи залатой аз они абдуқассоб. дусад сомонӣ ҷавҳар паҳлавон асп бо номи Нико. ҳазор сомонӣ иззат паҳлавон аз деҳаи ёрӣ асп бо тахаллуси ракетаи ёрӣ. پانصد سومونی اسمت پهلوان از ده یاری اسب با نام الماس. 1000
рубли русӣ болош 150 сомонӣ афросиёб паҳлавон бо аспи аждари асланбой. ҳазор сомонӣ исмат паҳлавон аз деҳи ёрӣ асп аз панҷакент бо номи бандит. دو сомонӣ иззат паҳлавон аз деҳи ёрӣ аспи бовои хидир. як буз номи асп тилло саман ҳоҷи раҳим. як буз шириншоҳ паҳлавон аз деҳи ёрӣ бо аспи худашон беспридел. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. 500 сомонӣ фурӯзоншоҳ аз деҳи амондара бо аспи ҳоҷи умаралӣ аз амондара. Everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. 350 сомонӣ ва як буз салмон паҳлавон аз деҳи навобод бо аспи беҳрӯз қассоб аз деҳи марғедар. Special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be. як буз ва 150 сомонӣ муборак паҳлавон аз деҳи амондара аспи эшони бузургхон. Making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious, and if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons, and say damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. иззат паҳлавон аз деҳи ёрӣ асп аз деҳаи сол. Dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. муҳаммад
محمد سعید پهلوان از майката бо асп аз қизилҷар чорни акула. афросиёб паҳлавон бо аспи жандаразм бо номи самарқанд. 250 сомонӣ исмат паҳлавон аз деҳи ёрӣ аспи ҳоҷӣ бегали бо номи снайпери косатарош. 250 сомонӣ эшон паҳлавон аз деҳи бедак аспи абдураззоқ аз деҳи навобод. 1 буз дамир паҳлавон аз деҳаи ёрӣ бо аспи худашон 1 катир. 1 буз сараф паҳлавон аз деҳаи ёрӣ асп бо номи лезва аз панҷакин. 500 сомонӣ раззоқ паҳлавон аз деҳи моғиён. 500 сомонӣ иззат паҳлавон аз деҳи ёрӣ бо аспи чемпиони ҳоҷи қурбон. 1 буз 100 сомонӣ ҷавҳар паҳлавон асп ласточка аз деҳаи ғӯйтан. 250 сомонӣ фотеҳ паҳлавон аз деҳаи амондара бо аспи муаллими даврон бо номи бойка. 250 сомонӣ исмат паҳлавон аз деҳаи ёрӣ аспи абдулло аз деҳаи ёрӣ. 250 сомонӣ фармон паҳлавон чемпиони Зарафшон аз деҳаи кошона. 250
مبارک پهلوان از دهه اماندره، اسب حاجی اسرائیل از دهه روز آبناک. دوصد و 50 سامانی افراسیاب پهلوان از دهه یکخانه، اسب با نام گنرال از شهر پنجکین. دوصد و 50 سامانی جوهر پهلوان، اسب با نام برگوت یاقوب جان دشتی ملا. افراسیاب پهلوان، اسب از آن داوود جان شهری پنجکین با نام مرسدس AMG. مبارک پهلوان، اسب عالم جان با نام پای تخت. شیرین شاه پهلوان، اسب با نام بسپریدل از دهه یاری. سعید جان پهلوان با اسب توروق از دهه میکته. دوصد سامان صرف پهلوان از دهه یاری، اسب حاجی رشید از قزلجرد با نام یورو. فاتح پهلوان، اسب نعمت از اماندره با نام رمبو. بحرالدین پهلوان از دهه اماندره با اسب خودشان.
عزت پهلوانی از دهه یوری اسب با نام چینگیز از آن دلیر پهلوان. $250 سامانی اسمت پهلوان از دهه یوری اسبی عبدو قصاب از دهه وسر. دمیر پهلوان از دهه یوری اسب با نام لکسوس از دهه وشیست. دوصد سامانی خوشمراد پهلوان از اماندره با اسب با نام بایسون. خوشمراد پهلوان خوشمراد پهلوان حلالتان نیست اسب خودشون اسب با نام بایسون. خوشمراد پهلوان از دهه موندنه تا که در رای که مردم تاخته خون رفتن. هایدی خوشمراد پهلوان خوش آمدن. خوش آشاق خوشمراد. افراسیاب پهلوان مرادبک پهلوان از دهه یوری شیرین شاه پهلوان از دهه یوری با اسبی سردیان از دهه غزه. دمیر پهلوان از دهه یوری اسبی کوکچه از آن معلم اوکتام. افراسیاب پهلوان با اسب با نام الماس از پنجکن. جوهر پهلوان اسمت پهلوان با اسبی عبدالستار. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red. فرهاد پهلوان از دهه یوری اسب با نام استانبول از ناوی چماق. افراسیاب پهلوان با اسبی چمپیون. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend. امام پهلوان اسب از غزه. Every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. بحر الدین پهلوان
supposed to ایشان پهلوان از دهه بیدک، اسب عبدالرزاق از دهه نواباد. مقصد پهلوان از دهه یوری اسب با نام زلاتوی از آن عبدالقصاد. بیلال پهلوان از دهه دشتی قاضی با اسب عثمان قل پهلوان با نام روبین. مراد بیگ پهلوان از دهه یوری اسب حاجی خال محمدی قزلجر. مبارک شاه پهلوان از دهه اماندره اسب با نام بایکه اماندره. فاتح پهلوان از دهه اماندره اسب خیام. اسرافیل پهلوان از دهه یوری با اسب خدیر. ژندرزم پهلوان فرزندی برهان پهلوان اسب با نام اژدر از آن اسلم بوی. فروزان شاه پهلوان از دهه اماندره اسب عالی میلیونر با نام لنگر. سلامت و سربلند باشد. یک پهلوانی که از مد نواری ما بیرون ماندن، همین هم سببش اون است که دو سالیم برابر اومد، ما یکی رو گرفتیم یکی رو اسپید نکردیم. با نام سلیمان پهلوان بودن. ما بخشش های خودمون رو میرسانیم. پناهتون به خدا. به کانال ما اعضا شوید و نوارهای آینده ما رو انتظار شوید.